Next. Sanibona ekhaya. Oh, siyabona naba. Yebo baba. Oh. Iqhamuka indoda. Ngiqhamuka ekhaya enkandla. Oh. Ngiyalelwe la. Oh. Mama ukuhlupheka impela. Ama ukuhlupheka. Ubi. Okay. Hayi. No, ithini indoda? Ithi kuthini ukuhlupheka kwendoda? Sikhule nomfowethu ekhaya. Oh. Yilokho abuya neThekwini hayi. Kubi futhi sekungaphezulu kokwenza. Hayi. No, asikhanyise. Uyimali umnikelo la ekhaya bakithi. Ukhanyisa. Uthe uhamba ngomfowethu? Yebo. Budodala. Oh, ikhona impahla oyiphethe impahla yakhe. Yebo ngiyiphathile. Oh. Okay. Ake sengizwa. Hey! Uyazi baba mawulokho ukhona wathi umuntu wasekhaya eZulwini singaba siyekhaya kini uqobo la usuka khona la uzalwa khona. Wathi umuntu wasekhaya singakayithinti indaba umfowenu kabhuti wakho lona othi uyagula. Wathi umuzi wakini ngibona ungcolile ngabuza ukungcola yini leyo. Wathi umuzi ingcwele lokho kungcola singaqalana nayo imali mawuqala ubeke lo mnikelo. Wathi umuntu omdala wasekhaya eZulwini engathi ngokukhahlele ngikhiphe ngaphandle ngabuza uthi yini leyo. Wathi umuzi ingcwele ngeke ngikwazi ukuthatha umnikelo ovela kuleli khaya engcolile umuzi wakhe engcolile nidlile imali engcolile niyadlila amanyala phakathi kwekhaya ngabuza ukuthi yini leyo. Wathi umuzi ingcwele indaba inaye lo bhuti lo ngabuza ukuthi lo bhuti kanjani maxa ngeke ngiyithathe nale mali singayikhahlela siyikhiphe phakathi kwekhaya sikhahlele bese sikutholela mahala ngabuza sikutholela mahala. Wathi umuzi ingcwele ukuze into yakhe ihambe kahle asikhiphe le mali ngabe ngcono kube khona omunye umuntu obungaboleka kuya indaba yomnikelo ngoba le mali ngcolile ubiphuma kuleli ekhaya leli ekhaya kini hamba libe njalo libe nesiqalekiso umuzi ongcolile umuzi wonke ngabuza ukuthi yini. Wathi umuzi ingcwele ukusebenza komfowenu kunento ehamba njalo ibe umadide ngabuza ukuthi umadide yini leyo. Wathi umuzi ingcwele ukusebenza kwakhe aqondani kahle sengasethe ngiyafuna ukuthi yini leyo kodwa sethi umuntu omdala shiya leyo yokuthi ubesebenza phi asingene lana ngibona umfowenu uhamba njalo ulele phansi singathatha isimo sohlaka ngabuza ukuthi uhlaka yini leyo singathi umuntu esimdonsa ngocansi ngabuza ukuthi icansi yini leyo. Wathi umuntu ngamthatha ngize ngibona ngathi uyabola umfowenu ngibona ngathi uyabola wathi ubhucuka isimo sempethu ngabuza ukuthi impethu yini leyo. Wathi umuntu lento yamngena useneminyaka ngihambise bemini yamngena lento. Wathi umuntu omdala uqala kwayo lento iqale ngesikhathi esekhaya mayifika ngazi uma iselivini ngoba ngiyiboni kwalivu kodwa into yamngena wakhala ngokuthi nazi inkukhu wayengathi ukhwibisa inkukhu ngabuza ukuthi ukhwibisa inkukhu ngoba ingakaze benenkukhu. Wathi umuzi ingcwele kwase kungena ke lokhu kufa kwahlala njalo ngoba lokho alala usephucuka impethu uvaleke endlini ngithi ngiyabheka endlini yakini kuyanuka futhi ngeke nisakwazi ukumqukula hayilandela njalo ukuthi yile. Wathi umuzi ingcwele kunesimo sento manje ehamba ibe umadida manje engathi ngaze siyishiye phakathi indaba sidinwe sikuflathele ngoba lezi